Yeah, right. Okay. Nuko tugatangiye. Episode ni ya 5. Dutangiranye na wa manyanya wacu n'umugore we. Bari kurya isi mu busitani bwa. Sweetie, mbona ningiri? Atese mukunzi kuki uri kundeba? Unajua mke wangu ni mzuri sana. Ati nukuri wa mugore nkubwije ukuri. You are the most beautiful angel. Ati ni wowe marayika wenyine mwiza utwikurenze. Mwijuru ryanjye. Proud of you, my wife. Ati nukuri nkugirira ndakwishimira. Endelea kwa sababu una karangi fulani hivi ambako huwa akanichoshi kukuangalia. Ati buruko nkurebye wa mugore we hari irangi cyangwa se hari akabiri nkubonaho katajya kandambira kukareba. Nilisha na macho yako na your smile. Ati noneho wongeyeho amaso yawe ukongeyeho n'inseko yawe sha Taniua. ati nukuri uzanyiyicira. Umusinembe hivyo naona hivi bwana. Tireka kuntera isoni. Lakini mugenzi barakundana. Wow. Nubwo mu ngo nyine tu bitajya bireka kubaho ko ntazi bana zitagonganya amahembe mpaka na ku approach ukanikubali. Ati mugore wanjye njya nibuka kera tugitangira guteretana ulikuwa kazuri. Ati wari keza nukuri Sababu ulikuwa unajipendezesha macho yako. Ati ukuntu wajyaga wimaki ukitera uturungo wote dressing code zako, imyenda wambaraga. This is amazing woman. Ati nukuri narakurebaga nkavuga ati uyu mugore nukuri ni umugore. Nimemisi yule Violeta wenzizi. Ati kandi nkubwije ukuri nkumbuye wa Violeta wanjye wa kera. nimbe ko musima hivyo. Atese kubera icyo uri kuvuga ibyo mugabo wanjye? Squeeze na mbona Violeta mpya. Ati kubera yuko muri no minsi uwo nsigaye mbona atandukanye n'uwo nashatse. Umenizoea. Nakosa ile hamasa ya macho. Ati bisa naho mugore wanjye muri no minsi wamenyereye. Murabyumva ariko abagore muri kureba ino filime hari ukuntu nyine tumuwa mwishyira ku myatso kuko muri gushaka umugabo urumva, ariko mwaba mukigera mu mazu yanyu mugatangira kwiyambarishwa ibijipo twampenuruka tureka, ariko mugenzi wibuke twagukundiye mpenure. Kuna vingo fulani hivyo ulikuwa unavaa. Ati mugore wanjye hari ibintu wajyaga wisiga cyangwa se uburyo wajyaga wambara bigatuma numva ndagushatse, ariko kuri ubu sinzi uko byagenze bisa naho wamenyereye. Wow, spati hata nguvu ya kwenda nje. Ati nukuri icyo gihe ntago numvaga nagiye ingufu zo kujya hanze byibuza. I feel like niko na sister yangu kwa sababu uko very casual. Ati ariko kuri ubu iyo nkurebye banumva wajya ndi kumwe na mushiki wanjye mugore wanjye. Bobi yako nikumbushe enzi. Ati ndakwinginze byibuza niba iyo myenda utarayijugunye cyangwa uzambwire nkugurire indi byibuza ujye unyibutsa bya bihe nkutereta. Nyumbani navaa nguo nzuri nenda. Atese wa mugabo ubundi ndambara imyenda myiza mu rugo ngo ndi kujyayo. Kuna kitu kimoja labda nikwambie wife. Ati mugore wanjye hari ikintu utazi wewe. Japo unaniita mwana falsafa lakini this is real. Ati nukuri ibyo nkubwira. Kuna ambavyo mwanaume yeyote huwa anaathirika kisaikolojia kupitia macho. Igihe cyose abagabo twangirika ni igihe turi kurya cyangwa se turi gukoresha amaso yacu tureba ibintu byo hanze wa mugore we. Katika mpendezesho mzuri, katika mavazi mazuri ati kuko ibyo ngibyo muwa mwisize cyangwa uburyo muwa mwambaye nibyo bidukurura wa mukobwa we. Athari ya kisaikolojia nisiipate kwa mwanamke mwingine yoyote isipokuwa wewe mke wangu. Sio kwa ubaya. Don't get me wrong. Ati mpamvu mba nkubwira ibi wa mugore wanjye we suko nshaka yuko ibyo ngibyo nshaka gukora njya kubishaka ku bandi, nukugira ngo byibuza nasora cyangwa se amaso yanjye atajya hanze akajya kureba abandi mu gihe wowe ubwawe wanze kubikora. Amani niipate ladha yako katika kila sehemu tunapokuwa usika. Ati ndagira ngo byibuze nawe ujye ubikora gutyo kugira ngo byibuze numve bya birungo wajya witera muri cyagiye ukiri umukobwa. Pia tuko home tu hivi kuna namna ambavyo you supposed to dress. Ati nubu turi mu rugo ntugomba kwambara ibyo bikanze Nataka macho yangu ashawishike. Ati byibuza mbara utuntu tugufi riko
tunkurura amaso yanjye ngirira ari nuri umugore wanjye se? Ndio maana sitaki nikuzoee mke wangu. Ati niyo mpamvu ntashaka kukumenyera, menye ngo nizamboga ngo ngwiki ngo ujya jya umpereza ibitoki no munsi ejo. Ile nyimbo yako ambayo unaipenda sana kipindi kile. Aturibuka indirimbo wajya gukunda kera. Umugore ararakara. Nuko usikilize. Ati ngiye kugushyiramo iyo ndirimbo yawe kera. Ararakara. Uyu mugore nanjye ari nge rero. Sha nubwo nta sinzi uko baca inyuma ariko ntaziga. Oya pe. Gashule chekechea Mugenzi umugabo ntako atagira kugira ngo atamuca inyuma, agerageza kumwigisha buri kimwe cyose yumva yifuza ku mugore wiwe cyangwa se ku mugore yifuza, ariko umugore ntashaka kwiga. Reka aha tugaruka kuri Matilde ahura na pasiteri Niko. Umguri koponi wako. Ubu kakanya na inji wani. Nahitaji unijibu maswali yangu haya. Ndagira ngumbwire ibintu ibingahe bibiri. Kwa nini ulinitongoza? Ati kubera iki wanterese? Na kwa nini ulikuja kwenye maisha yangu? Na kubera iki ubundi waje mu buzima bwanjye? Ukinijibu haya maswali, unsubize ibyo bintu bibiri byonyine na kuacha kama ulivyo. Ubundi nkurekure. Usiponijibu nutansubiza umtaa wote huu aka gace kose utajua kama mimi ni kichaa. Ndakurahiye baramenya ko nasaze kabisa. Nitakujazia watu. Ati ngiye kuguteza abantu wa muhungu we. Utoamini. Ntabwo uri bubyizere ko ari nge kabisa. Haya, naomba unijibu. Aya, tangira unsubize noneho. Sawa Mati, mimi nitakujibu lakini Zalina mazi mwana. naomba kwanza ushushe mkono wako chini. Wewe ni Taira Atese wa mugabo we, ubundi nkubaze. Uruzuye cyangwa ntiwuzuye? Wewe ni kichaa Ama na wewe mshamba boya. Sasa naomba unijibu. Na kuachia. Jenzi umukobwa yibonye nk'umunyamugi ariko nyine yasanze n'umunyacyaro. Amukubita indobo. Na kuweka vizuri kabisa. Ati reka nkurekure ubundi ubone uko nansubiza. Naomba unijibu. Aya ngaho nsubiza. Nini kilichokufanya uniblock? Ni igiki cyatumye umboroka ariko mbwira. Ujue mimi ni chizi, mimi ni Taira. Ndakubwiye ngo narasaze. Inahose baranzi muri Kabuga baranzi bose. Nitakuja kufanya kitu ambacho hujawahi kufanyiwa, umenielewa Mati? Mbwira wa mugabo we, mbwira. Ni? Kakunji ngumi rega, darutugumisha, darutugumi toto. Simu yako iko wapi? Kwanza telefoni yawe iri? Ni hapa mfukoni. Ati iri mu mufuka. Haya, naomba nipigie. Ati mpamagara, ngaho mpamagara, ndavuze ngo mpamagara. Haraka. Mpamagara. Pige. Mpamagara. Namba zako zimefutika bahati mbaya. Ati nimero yawe yari isibye. Andika namba. Aya, andika sha. Zana nkwandikire. 078 374 Toa ni block. 98 663. Toa haraka. Mborokora wa mushenzi. Unavoongea unanichelewesha. Navuze ngo mborokora, uri muranyerereza. Mborokora sha. Sasa umeiona hiyo wabonye iyo nimero nkuhamagaje noneho? namba we block tena. Wibeshye umboroke nkwereke. Alafu wongera umboroke nkwereke. Leo usiku nahitaji uje kule nyumbani kwangu. Kandi uyu munsi nkwizeze wa muhungu, uyu munsi ndagushaka mu rugo. Usije ama. Wibeshye ureke kuza ndakwereka. Hey, ase nitakuja hadi kanisani kwenu. Ejo nzaza no ku rusengero rwawe. Wanakuona wewe mtumishi wa Bwana, abakuzi nk'umukozi w'Imana sha. Nitawaambia wote kama unatumikia umalaya. Ati sha, nzababwira buryo ki wagize gutyo ke. Shenzi wewe. Wahenewe. Karagenda.
mugenzi pasiteri amabana nsinzi ibi ni bimwe mu bigeragezo nanjye njya mbicamo reka tugaruka ku musinzi wacu none afite icugutu ahura na wa muniga Faripupa yewe Faripupa we Faripupa koferomide nsubiri hagarara aho ngaho sha mugore wanjye yarakundegeye hagarara aya barahuye kwenye maisha yangu mi huwa sipashagi makabichi. Ati nkubwire wa muhungu we mu buzima bwanjye njyewe sinkunda guceza abami babiri. Taarifa zako ninazo kutoka kwa mke wangu. Ati umugore wanjye yarabimbwiye ibyawe sha. Hivi unashindwa kununua uji kuongezea afya kwenye akili yako? Ese wa muhungu we nkubaze byarakunaniye kugira ngo ugure igikoma ubundi igikoma ubundi ni intungamubiri wiyongerera intungamubiri mu mubiri wawe ugira ubwenge butekereza. Maisha mimi na mke wangu inakuhusu. Ati se ubuzima bwanjye n'umugore wanjye bikurebaho iki wa mugabo we? Eti Faripupa rumirwa. Mimi si lolote si chochote mwanaume suruali. Haya we mwenzangu mwanaume dela. Ati wirwa ugenda ubwira abantu unsebya ubwira n'umugore wanjye ngo ndi umugabo w'ipantaro gusa. Wowe ngaho mbwira wowe uri umugabo w'isipo we mwanaume kaniki cyangwa uri umugabo w'ikanzu? Shalbaro wako usijidai ukajiona wewe ndo. Ati wa muhungu we ntiwirebe ngo nibyo byanwa byawe cyangwa nubwo bwiza ufite cyangwa se nubwo bogari bingwa ntacyo uvuze kabisa. Nisha kwa Shalbaro funshe. Ati nanjye kera nari muremure ubu ndeba ha mrefu hapa ubu ndeba hado nageraga bring kinikaona amashene n'ibiki byose narambaraga yawo, ariko nyine mbona ko ibyisi nta mumaro nikae nione nitulie na mke wangu. Ndavuga ngo reka nshaka umugore byibuza ntuze. Sasa mimi nipo kishari. Ati rero reka nkubwire wa muhungu we tuzipige mtube mimi na wewe njyewe nawe akakanya tugiye kwambarana tumenye ngo umugabo pantaro ninde umugabo jipo ninde mwanaume njoo tunyosha. Ngaho shavayo ashyira hasi amazi ye yashyira hasi. Wafosi nitafutie matatizo najua. Wa mushenzi ntunchake. Wewe pigana nani hivyo? Wewe ushaka kurwana nande? Siku nyingine ukiniona napita alafu nisimamishe huna cha kuongea. Atejo cyangwa nejo undi numpamagara cyangwa se ukampagarika ntacyo ufite cyo kuvuga. Ntuzirwa umpamagara. Undo msaada wangu. Ati mwana rero ndeba. Iyi modoka niyo maze kugura ejo bundi aha. Unizika. Yaishe tu kiwani. Kandi nikiniraga nyine reka birangire. Ngaho caho genda. Jordan, omba yelo basi. Jordan wantije 500 se mwana. Wewe Shalbaro mzima una tajiro. Mugabo mwiza mwiboga rudafite na senyi sa kwikofi. Unyosha siku. Aya. Bakise dunia. Episode ni ya 5 mugenzi. Baby, karibu. Asante. Pastor yaraje. Mimi nimekuja kikweli, nimeitikia wito. Ati nje naje kuko wampamagaye. Pia nilikuwa na mazungumzo kidogo. Aturetse ko nyine nashaka ko tuganira. Naomba unipishe kidogo na mazungumzo na shemeji yako. Sawa. Abwira mugenzi wa agende. Haina sababu ya kuondoka. Ati wewe nta kibazo nawe yaba hari nta kibazo twaganira. Tungomze chumbani. Hapana. Ati wewe reka tujye kuvuganira mu nzu. Ati oya. Pastor azibyamubereyo mu cyumba ejo bundi. Basiri anaza kaka tu hapa ina shida. Ati wewe nta kibazo nawe yahagarara hano. Kuja kwenye maisha yako lengo langu halikuwa baya. Ati wa mukobwa we njya kwinjira mu buzima bwawe cyangwa se nza kugutereta. Intego yanjye ntago yari intego mbi kuri wowe chako. Kwa sababu nilipata msukumo mkubwa sana wa kukupenda. Atahubwo nge niyumvishamo kugukunda. Kupenda kutoka moyoni. Mukunda nbivuye ku mutima. Dhati. Nukuri kandi. Lakini
kadri siku ambavyo zinazidi kwenda, kiukweli ati gusa buri uko iminsi igenda icaho na mahusiano yetu, ati ngenda nkwanga nkumva ndimo ndanga n'umubano dufitanye nge nawe wa mukobwa we, na dhamira yangu ya dhati kukupenda wewe imefika mwisho. Ati nukuri rwa rukundo nari nkufitiye cyagiye ntangira kugutereta byarangiye kabisa. Ni huruma. Ati nukuri muri aka kanya nkurebye ndi kukubumva nkumva gize impuhwe hubwo moyo wangu unasema kabisa amani amani. Hapana. Ati nukuri umutima wanjye aka kanya ndi kureba nakubona nkumva umutima wanjye urambwanga amani. Oya pe. Nikaona haina haja kwa sababu sisi ni binadamu. Leo na kesho tunaweza kukutana pia. Ati rero kubera yuko nzikeje nejo ntuzahurira mu muhanda ugashaka no kunsebya. Ndavuga ngo reka nze byibuze tuganire nk'abantu bakuru. Kwa hiyo nikaona isije kafika wakati hata tukikutana barabarani tukashindwa kusalimiana. Ati rero ejo nejo ntuzahurire mu muhanda byibuze ngo reke kunsuhuza. Najua ni vitu ambavyo vinakuumiza sana katika moyo wako. Na ni kitu ambacho kwa mtu wa kawaida huwezi kuvumilia kiasi hicho. Ati ndabizi yuko kukwacu guterwa indobo cyangwa se umugabo kukwanga ni ibintu bigoranye ku mukobwa kugira ngo abyumve. Ati ndabizi ko birubuze kukubabaza ariko nta kundi nyine wabigenza wa mukobwa we. Lakini inabidi iwe. Imenyera ibibazo byawe. Uzuri zaidi kwamba naongea mbele ya shemeji naye anasikia. Ati cyiza nuko ndi kubivuga imbere y'uwo mukobwa inshuti yawe. Kwa hiyo nakuomba sana. Ati ndakwinginza wa mukobwa we. Sikuhitaji tena. Ati nge singushaka. Sinkukeneye. Mugenzi umukobwa sinzi ikibazo afite. Naomba niondoke, lakini kabla ya kuondoka nilikuwa natamani sana tufanye maombi. Ati rero reka dusenge, reka ngende ariko mbere yuko ngenda najya ngo dusenge byibuza. Naomba tusimame tuombe. Ati duhaguruke dusenge. Jamani, tufunge macho tuombe. Urabwira nde ngo dusenge? Nindubwira. Mimi natakia siku njema. Reka ngende. Munsi mwiza. Mugenzi umukobwa bamuteye indobo. Mu busanzwe abakobwa bazi ko badaterwa indobo. Cyababwira. Mati, usiku mwema basi. Mugenzi yarasebye. Na mugenzi wariciraho arigendera. Aka kanya ushobora kumuvugisha kubita ikintu. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji. Mugenzi niba utarayitangiye ndagira ngo usubire inyuma ugende utangirane na episode ya mbere. Tugaruka hano sasa. Kukata. Umusinzi wacu bari kumwogosha. Mudi naomba utulie Mudi. Unajua nitakukata utakuwa. Wa mushenze ndagukata nukomeza kwinyeganyiza. Mudi. Tuliza hili bicho lako nikamaliza utapungukiwa nini? Kitu gani? Ndio Mudi, haiwezekani mimi kila siku niwe nakaa huko. Nakupa buku zangu Mudi, shika buku naenda kanyoe. Ati wa mushenze nta kuntu ngiye buri munsi najyanirwa nk'igihumbi ngo uje kogosha ubundi nyuma yo kuguha igihumbi uragenda ukakinywera. Icyo gihumbi ntacyo ngo ngiye kukwiyogoshira. Sasa leo tunamalizana hapa ndugu yangu. Kesho kiamko na uyu munsi ninge nawe kabisa. Naanza upya. Mudi. Hivi unajua mimi sipendi uko mtaani ninapokuwa naonekana mtoto wa watu sikutunzi. Ati mugenzi umugore arima umugore mugenzi afite ukuri. Kefani dada mweupe mzuri tu lakini mwana wake yuko. Umugore ni mwiza ariko nyine akagabo nyine tuni. Takumizo utakuja kuwa mimi. Misa inzoga wacu raho ngaho. Rero umugore ararambiwe. Sasa unsumbia. Yaracyogoshe kirarangira. Unakaa ni taki usa nawe utabishaka. Yari yakiziritse.
kidogo imeisha. Umusatsi wanje. Mama kibudu. Ayo data we. Umusatsi wanje we. Kirawufata. Kiwisubizaho. Mugenzi umugore aragikunda. Sema mbangu. Nuko abadashaka yuko kikomeza kumusebya nukuri. Kifaranga cha bilinasi. Njoo tulale. Gusa Kayoga ntiyakareka. Bakise Dunia. Iyi ni episode ya 5. Hivi unajisikiaje watu wanavyo? Mugenzi wa mukobwa yakomeje kunywa inzoga. Hivi unajua kubera ibibazo. Hivi kuna buri muhungu wese aterese cyangwa umuterese. Nta numwe. Tafu najiregeza. Gusa uko baraha. Fahamu yani najuta ipo siku nitakupiga makofi wewe. Alafu nione mimi sifai. Manyanya wacu abacaho abona ko bakeneye ubufasha byibuse. Sasa. Ati mwiriwe. Vipi kwema? Ati se habaye iki? Sio kwema. Ati nukuri nkubwije ukuri uyu mukobwa ni inshuti yanjye. Anaenda. Sasa mimi leo napita hapa naenda kwenye mishe zangu namkuta amelala hapa. Ati nje naye nigire mu kazi. Nuko muceho nkasanga nyine tuwaryamye aha ngaha. Yaani ni mzito bala. Ati none wamfashije tukamujyana mu rugo byibuze ni utari bize cyane. Tukamujyana mu rugo kuko araremereye. Ni hapo juu tu. Ati mu rugo ntago ari kure ni hararuguru. Aramwitegereza. Naonekana amelewa sana. Ati uyu nguyu ubanza yasinze. Sasa ngoja nikusaidie kumbeba. Sawa, tashukuru. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Aramwipevera wenyine ubumwe. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Mugenzi no mugabo n'umwana mwiza, nako ni umugabo mwiza. Yamuwezi elewa. Asanze umukobwa yasinze abafasha kumutwara kuko bari mu nzira ijya nawe yarari kujyamo. Ngali nimekufa byibuze ejo n'ejo bundi nabo bazafasha undi muntu. Kujiongoza siwezi. Gusa mwibuki wiwe mu rugo. Ntago bacana. Ntago bacana uwaka n'umugore we. Dunia. Nkeka ko ari nuko episode yacu ya 5 irangiye. Na mabaya. Nkubwira ngo episode ya 6 iraje. Tubonane. Imana ibaho umugisha. Abajya kuhaha muronke kandi mubona amafaranga menshi. Musagure menshi yo kuduha. Chekechea. Mana nimekosa